You keep watching. Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biyashe Amansane winyano baby ya Oh you are oh yo odun ti da wako han card ya yo masa parking emfa he o man do so can love you hey Bema Jai don't can share. What the last Takoji golden tulip. Share or shame ha oh my eh input se be pie na me nyandu. I wish you for Yama Waha and Wakapa. I will come with you. Media when you saw with him a time with his Heba Center. Dean Eddie Opofo Michael. And then let's say Jibre na Etienne Koma Eba Bekoso. Nipa bebree ene ka asem se ene ama ados ebido so ados batakari ados ene ehunke ene yan komo twetwe de bekọ awiye na menu mienu nyina ehu nkemu papa eda nkemu because batakari na se fugu papa abo community wo yare wo de china kosi dabe wo hawo wo de china kosi dabe wo kwada na ada wo so akosi dabe enne misra o jibre me ko be bia fe wunua no wo metena wo chi se time with Dr. Muhis ene druso na o hawo no e hunhum asem ana se e hunhum na asem ne ye ba bebusa ne se ye ha hama ana se ahanhan dani da nyina ye nam so ekoye fie se wo kwafu mu a utimi enanti so ana se utimi twatwene no e faso die ben ene wom e ma wo eneni sunsun afam boa be ne bitimi aboa me ne umie ene no nkomo twetwe ne ye ba be hwehwe e wa ase ene ye bisua ahama uti ufie no de broni ka bibi first aid ye nyina nim se ye orthodox medicine se wo fie na se se ade twawa anya obi nim se wo shikuro ho obi nim se wo junction violet e wo saa nyema no e ya brofo e ne ba ya jatu ayi na friend first aid we me o ya e fe bibi chi transilicate we wi a be na ni nyina ka first aid ya ka bibi na mu ayo ya we ahahan a esi fie de si wo mantem ye wo bia no mfichi echi eno susu nim se betima first aid ama wa na e bia na wuni ene edwuma de ko awie no wo se hu be nya se o se fie kura udwe bia na ma wo ene opani kese ene ba twetwe o bibre so mu ahaban ene se bisa na ebe bisa no ebe mu ati ase se na hu hia se sa wo bechi hospital bebre na hu be hia se ahahan a esi fie sa wo beti me di ati sa we doctor say o di chew free ni nyina ni se wo be nya break na wa tena se na wa hwe ye ko twetwe na ko ye be fa so a be se bi e be se bo haban ni din a try so be kwa ko pe bi na what try ami ame say the same doctor can no kre ana say me da wasi so wajibre na wo hwe we do hwe ba ko pe na ya sorry so ti how e ko be bia yanko na yakoma doctor Akwaba na yetwetwe yankomo doctor Akwaba ya aja abani kase obofo na etese nyame adom me hoye se yetin kwamu yi tachirema da bodwie mu yi emoja redi afurusani we yemu yi ye da oba ade na se me hoye pa we die me da wase na masiro se
wo say o pede wunya so ena na ye bo puni won wetin about the cancer that's it yo dedi kan no mesa fa akonya so di achia ahwefo ba bibiara obiara wa wo hwe Kumawo TV na waka bebre se obiara nya abotre empre bebre omote abibidro for enka de onka no se batakari adoso ya hu kremu papa ya nya bra yefie beto diabetes adro bagiko nya no ho asem ne yebeka ye fa champon a ye kirew mfaso a wa champon mu aduane duro a ewo mu de champon timi here both physical and spiritual aspect of it saranso so ne ye fa aban bi de se go akura ne ya kire ne dwumadi a edi ye wa ha ye fra ne mfofo ankane no mu a sebe omunim ahaban mamu ye ka se mfofo mpo a sai na wa adwene ye wo mu aye won se kwaye bi a ya do agya no ho ne ye fra se de bai mfofo o kan kra me se David what ma I was Aspiria Africana ne botanical name no mfofo nwura edi dwumaso ewo nipaduam ye fra haban bi girantwi ebi haban bi wa wonti din da girantwi won se asantefo se enye de girantwi pe ni se wa bode ben jabidie haban man de wo fie no ne dwumadie nko de wo wuram dwumadie nko ye wa haban ma bi wo ho a uko nwura mu a unya bida yese fie ne ho ani wa haban ma bi so wo ho a sabi if uko nwura mu a ana obenya uchini fie nyina nso awon san yede be enka bi ne mpre bebrere ya na wo fie no bebrere ya na omumu ya na omumu esanse nimdia ewo dwumadi a edi ho no so omunyede be omunim anu nti nanka o sret atie for me di bi ka ho ni ahwefo ne se wanje bre enya bre na ye bre ni nyina nsa wa ha no na nyina yesua ade bebrere ho na be hu se bode na o do atwitwa gu no efiri ni hini ekopim na haba ama no ebia wudwumade ye debe edie sara nso so ana kwadu empo a sebe yedwitwa twene efiri ni hini kopim ne haba ama no ebia wudwumade ye debe edie ebia na wunim ntra na ade a wunim no menka se ni ho sebe die wunim no nso so nkyere se obia ennim saa ana okwakwayem ofuru dia tentententen se enum kwa na yedie wo kwayem a ye odia foforo wo kwayem a ewa kyen saa bia no saa na utu kwan se wokoje aduro e okro bi so a kro foforo nso so toa so a aduro wo so pa kyen ba bi a wo ye rebe uduru ye no enti ye ka se batakali adoso ye hu kremo papa e no kre na me nso me ka akira hwefo se uduru esutene ho se okwa akosa ensu a ubetia achechemu ansa na wanya ensu kroje na edebe asa emma se be ka sofo wiase nyina bom ne ye ka se wo mu nyina anya ade ala nyame nsa ni wo mu so emma se be ka imamfo nyina bom ne aka se wo mu nya ade saa nso ne yentimi nka bibiduro for doctor fo nyina edebe emmomu enka se wo mu nya ade ne bia unya nya ade obetima edebe aboawo eno so nkyere se sebi ewo se ofa ne se watoba ha wa ablabom nti wa wie yo dabi uwie yo ena nyame ama ne Dr. Mohammed Isa Babio awada Muhis Herbal Center ahia no nhaba ne de na minim wate haban bi efe no osono achipen bia wonti ohuru bida na wonim se efe haban bi kukudunkum ohu da ni nyina manfo be hu eno na tete no bi ko kwayimu a okudi awu eno twa na haban ese ho enti mpanimfo no ko hu ye no nom so we de ye odi fo de bai akete keta odi awu no ye de bai oda so na nko wankodi awu a anke ye fene odi fo kete odi pa ye de bai e wo ho se wo ben mpanimfo na no ma beti adoma nkomasem na be hu se haban wo yi ebia wo din ebia so wo de ye de bai eye huhumu anisu obia wo de ye na doc o ka se o ben na no mu a beti adoma sa yin na be gya tum se yesuswa no ne titiru yesuswa no ye kɔ yekuru a na ye nananom eye kuku bi si wa efe bibi dido wo sɔre ya no pa na wo bepia bonte agi sɛ wo num bi ansa ye tosu bi o so otimi hu sɛ yesi efie we die o efie we maami we o ya ade pa wo awo ho sa sɛ wo pɛ awo adura efie we wo komu a sa wo benya awo ye ofie bi wo a wo kwa ye twena mu dubo sɛ wo mu ofie wo a emrantie ne baba wo mu ni nyina no anya wo bia wo sa skills ana say access to that skills etimi etwena mu ana say omutimi etete awo aduro ema wo sa nkrofo no
wo hwa wo timu se eye generational eya ewo ho eno no na ne anim se eye abibido na ene no ye hu se obi wo a o sika otimi e de to sebi aduro efi obi nsem ya tete bi sa eyi program we say ye de what to be chengo na de asem sa bites ya babe ye si bebre omo discard ko ma wo na o jinro na o a produce in a big na de tia me busa sa ne say I believe say san crofo no say wonya enya sa ahahan ni wia ye fa say bia malaria e na nipa no kwaji free nipa ne nsem a ode ye no a hyase akeka niam bia bom say oye malaria duro typhoid duro ni ade afa wo be ye no wo be tu ne so na mon a wo be kose wo kwakwohwe ho yade no etimi wo betimi age bottles be 20 30 still na o yare ne da so egina de egina de bi busa ne say wo want titie bia e free sa unananum ene sa school tete anase sika na wo ene wakwa akusua anase sika na wo no wakwaji sa nimbi yo medase am say de wagusa na te sa adu yomu no e wo se nipa bi a wo yo adu no wo faako a nya ho tete e free anase usua hunu e wa ade a oyo obi oyo kirekire ni a wo sabe bia o kire ni mofra de ananadi suafo de be ade no otimi kire se menyame ntete no efri ebia University of Cape Coast anase bia KL University anase bia Miko Training College or Bolgatanga e kire se eho ana onya ne tete efi de ka se on fa ne krata nso mla sa di na ne be hu se ede be iguso sa na adu yeso te adu ye no guntete ahodo bebre yedi kan pa oba yanya mamu ha Ghana ha anka wo se empanifo hwe pa na omotwe ben ye pa no aye tetefo de no e kada tetede no ho asem na wo kan se obi wura fie bi mu no ye ya wo adu sa na kese no ano mo ye ho e kada tete ho na tete no empanifo no beto kwaye na kumasi ntisei na mikrum ahafo kukum na ntisei na de ya hu ye generation ye nyini kono ana sebe oman ye rebe etre tete no kwaye ne niam na abuafa wonso obanimdie mu nso so a twedi ampo nyankropon owotumi wonimdie nti baabi obo nipa bi ato ye no abo ne kwan a se koduru biri bi no yale a onfa so nje no ho mfiri yade ne nsam because nipa ya abode yade nso so yade be abode yade nso ya abode saa na haba man so yade be abode nti nyame nimti obo to abibiri mu ha ya ye de ode kyeye no eyen haba ma abibiri nya Ghana hanko a haba ma ana nyankopon de ye de be kyeye tititefo no nyame ma omu nimdie ehunu se so bi yale diabetes a haba ma we ne keka bo ma etimi sane yade a wanko classroom e nyame akyede sara no so bi onya fini na na bi de ben ensam titretimi kwa kopie abomofo enka ne nse ne nam doso obi abomofo bia no amota ye nipa o ma bene wa haba ma ebi nso o wanom ya akomfo na kom na okom na osuma bi ana agini ana motia bi a ono de wo kire ne de ben haba ma a otimi kote san haba ma no so de ka na yafo a edi djuma se de wo se de ben edi enti yakase ye kire mu pa do mu so pa mi anga sa meti hai so re haba ma egu hai a ebi ye be ba so be hu mango de so ye mango mango se mi pese ye be ko wuram na yakoka se ebi a ketebu afubol jo ebi a efom besen obebodua bi di kwa na obi nim ne fere bai program we enya ne nko a ye to aso saa enti megitum se ahwefo no firi na ekono on be rebe on be we mango doka mango ha baba ka na ze we fi aban mo se mo be kire aban we na mo be kire ana on se we nso so no ni nyina be ba so wan wan bi me bo no tofa we nso so ne ye fe na odwan de be enchine odwan chire ni ndie aha ye wo fie de wo wura mu de ye ba so a mechire mu ye wo ye fe no guaku eno ebia wo de dia edi ebia e beta se no wan panti aban so de wai unsa se wo haba ma we a kakra bi na ebi obi be ka se ebia wonim na no so na ye ayemu ana so pa ne time boa ye dada asetena mu because ayen haba a wotru wani ana wo sa ye de be aka bi wohwe me ya we de fa ya de fe no odi no na bani ana ma to din odi aba meba na ba kwa hyem kakra yo be ma no oba
Nyinya. Ai, and how Okay. Them. Edi. Okay. Maybe friend is simple. Diabus. Oya ngurani akasa ebi a o de friend. Ana me kyerɛ udwuma die di nam de kyɛwa o de beto cars we ye friend anse dua ansa ahoma ansa ha anse dua ansa ahoma me kyerɛ no dwuma die ba ko a o de beto cars me wɔ ne kwan de bɛyi ati kuro mi ya wo me ma no mo 3 weeks na num no for da saa ba fa se wo amanfo ti abɛ mpanifo mu sua aduro ye wo do so akra no years Penifo for asɔre for ɔmo ba no be dia room ntete nye se school so mo ba se na be ɔmo ne betu na mo na ka mo se ti na rebe aka no to dia akodi ɔmo dwuma no okay because na na ye wo de no come 3 weeks na no no for anu wa ti ni wa ba ne be ko ko de la bi ana na na ko bi ma ya okay na na be it's na for south okay ye wo de 3 weeks okay. Yeah. Dagati, Kasa. Okay. Okay. And the machine one of China, my son, what of them of the summer food here. If you go some camera from glass, will be a good who was our component, the vision of plastic. And or from San, which will be Yas, which is the use for today. Which is a and I won't see a little bit. Because big night, you can see it. The mobile is go come make us na see flow yi sa aba bi odi o ya santin kremo okay okay oh okay okay. Aba. Ani akokora akokora okasakura nemba ne bamba ye mo akokora wa mo de oh so am say ba de no se fa ye pas ni ko ti na me nya ko ti story mo de no o fa ko ye de yina so ya ka se wa ye de o ye bi duro okay story ya ye mo me to am ban ana na sa ni sa so ko mo a pe pa la no no a pe ka
Okay. All right. Therefore, Bakosem no adults. Na you be try your sima aba na yaba beto aso we dey ba ye ko ahahan no so ankasa e twa your sima TV aba amansane ye na ye bi Ghana, hello everyone. Me did the slide, me actor. We a Kumawood TV. We the Yaya demo movie beer, mo pesa mo share. A yechi movie piano. I na ye movie I in Ghana ha, especially in our local language piano. It's all about Kumawood TV. So keep watching Kumawood TV. TV aba amansane ye na ye bi Kumawood TV aba amansane ye na ye bi Sini papa be na upe bi ashe amansane winna no baby ya Kumawood TV amansane ye na ye bi Kumawood TV aba amansane ye na ye bi Mbonyenya Harriet Odom manyam fiala danya actress ha Lenya vovoyi da shada mano na nyi hakona Kumawood TV ya ele agbaji nyoto mi be multi TV akenenya be wo ya mekwela ji ara jagba na yo agba nyala wa fafa kere wa kwa ba bio and studio high there we need your for my cure time with Dr. Muhis Heba Center and yene no atwitwe komo ewo efia ha na ye papa ama ye hunu na bakosem kakra se wo fia ha ban fie yankasa na ye nyina ye nim se abakosem no tete no bebia na wo ana bebia na wo fie bebia wo te no na unim se anya mpesua ne so no ye o maame bi wo ho a ukọ ne ho a se wa wo ye se den obetimi age wa wo kama pa se fie ho no bia ba wo bia no ho ne de wo fa ho na koye traditional ho ene wo fie bi susu wo ho a ukomu ayese wo na mobu wo ye hwan wo pa ma na ne mumu pen obetimi atoa ama na ye kama e wo fie bi wo ho a e ho de wo wura mu a se ye se wo bi eyare etwere ye betene tetisi e sanyema ni nyina da so wo ho ye won krofo a ye tete wo mu e wo saa kwan ne so e ma enne obibre e de bobra ye fe bibi obi e wo ne yes we oye special anase specialist e wo saa enema ewe mu na Dr. Muhis adodo na freno Dr. Mohammed Isa Ababio said the oboni din enamase no ni din pa eno no Dr. Mohammed Isa Ababio eni ni din na ono eneda asoye ayefe no Muhis Heba Center ena yene no atwetwe nkomo ewo fiase na efa edu so no ye bekọ na ye haban egugugu ye table isu ya hyase na ya try na obi besie wo hunu juma edie na kine bi se wo koto se bi si wo da echi wo twetwa nwu se ama ofie ha aha yumura enye nwura na emom ba bejewo megidi se doc we dey before ye bekọ ahaban ni so no ye wo dua bi wo ho a ye sese obi kotena wo fie kura o timi dua a dua no nipa no a wasiri fie kura no sebi predua sa we de animu a efe okrofo bi do prapra o ko tena fie no kura na utimi enwura fie ho nko kotena ho bio no kresa yo na se no eno spiritual aspect that is it me fa no kwan yi so ba ko bi se obi timi afra bi so na se won tena bia bia apotiti ana wa kopia bia okay mados ko mane efa okay ni man kam ba then e be ya wa adene ma okay na se o dua bi bia no de kuku bi e she form ye kan kuma de e be ewu ana na se de ya wi ne wo so she da e be de bia wo so bia ni no na tu ni no so ye de be e and this idea
so ko fa mango bia ha go bia mango bia na so say nti ebma obi etin ani bia nti sa okay dia me ka go sia ni say enipa ni yi atumi bi a eye bosum kwan so anase wo boni mu kwan so no bia ni gina so bia ya bia ni ho betina isa okay e wo se tumi wo enuam ya bi sa ahomachem betima ayi nyuma bi sa just wo egina dia odi abata dia be odi abata ho wan se so what da ya ka se ginia ne ba ebe ahaba ye mawo me ba wa so ahomachem ahomachere bele ahomaboso ahomataabo ana odi ewunia bebe ka se eto apeti ha ahaba ye ma ba wasa me se enya nem kwana ye bi di maki ene kakra ye kire mu a na what se ne de ko frasa ba ye person ti bia esi no mo to o hwe covid-19 kura abre mu a apiepie bebre no enye eden is o ba ne pon a na ya kire wa ha ba bia na wa ye dia de o ba so bo mpa ye bi so ba ye de be ebe kan ye ana se ye fre bibi esoro sura ka o ba na di ma ha ba bia na ni nyina so de be kire wo nyina so o ya ebe ye juma sa nyame kire ni ka se na yi mi ye ma kire wa ha ba ya eno ano no ebe ka se ni yi nyam so kire ya ara ni e bi judge ma ti a sa enka because ye baby be renya obra no wanya ani ba pa metina ne chawa chi ye pa riba mu ye pa fuma ye na riba mu do shira na ha ban so ma tumi ye da bai edi achi na man ne bia twinya se do is o ban ko ade a ye be ka se be ya ma ne be ya tumi ni asia ye bia tumi so ko bi se mo okay before that na bia obi wo akosera obi e wo ni fie ne de atokuma wo TV e na wo hwe nipa no be so sorry ko adu nya ya nko ne doctor be di nkomo Mr. Doctor the number ni 0249 616937 egu screen is good ha 80 yes okay any doctor number enti say wo hwe screen so a doctor number no na egu ho no eti wo betimi apeke na ye podwumadi na no afa enti see ade active all the time MTN very very active and we are very active power okay enti said the doctor e ka no enti e besre so wo pese wo pre ho e kwa wo de mempre ho nipa na wakosra no gibre ka tense wo sene na o ma okuku na etwan ni sua haban ba ko pe ene na nyame ya adomo a ene na wotwe sa ba bihia ende ene wotimi agibre atena wo fie na wankasa watimi ahwe na wosua ni yie na aboaye doc ma yenko eye ya haban ne so ebio na sisi ane de bigidi se de eye familiar with me sisi eye mango ahaban no na banche ahaban no mesre se banche ahaban ne de ene no banche no ashase nyinti ka me pese ka ye tackle with banche ahaban no ko so bia wo bi e wo ni fie banche ahaban de bigidi se omo hwe no do na e wo bi e wo mu fie na kire yen wo hu mafam ene hu na mafam a banche ahahan ne bitimi aye de aboaye yo nimdio ahaban no ahaban bia wo de ayo okay ahaban bi wo ha ahaban kro na bitimi bua nipa eyi ni hawo se aduane rema su ane di hawo ne bai wo se ya de no sa na di ba wa de ni na ko bo ni pa ne ya biditi so aduane na eti dawo ya edi hawo rema ko rema ni ti dawo edi hawo no su bi wo ha se type for that but we be no no mo ano ya ne no su na ya no me de na edi sources of water and yet ya what ya utimi nya ta type of water but edi ye no ye ko yo ana moja muso so obi wo bia na di moja ma shi ye na ye na mu ya utimi ye de enye sa ya ye ni na e be fa se eno de ye na ni se e bi na de ba ya ye kom abia ti ana abia na ka se etimi nye o ebi na wuni abia no se ti ye fu su ababa ba ye pachaba no se ba ti dra ye ke no besele mimi se mimi pefufuo paaji ko sire ma ko so wo ye aduane a cha aban pachaba kan yo a moringa aban cha aban mani fra ye pa ni sa yo bra na mo na so na mo sai ewe ye frère ma ni e fisi ndanjene politicians no ba ma
Yes, member will see. Yeah, what did you okay. So I was going to, yeah, I'm not going to say, yeah, you have to do one. I said, you get it, as I before, and the young man said, I can't put it. Yeah, I said, yeah, they should try. You can't say, I'll bet you didn't get around no matter too much, and they can't as a wedding. So I'm not going to be here for one round, or have a talk, I want you to be there, because my guest got, it was a shed here, well, it was hard. I didn't get which is what now over the same for it, only so people far, they were even trying. Get it. You won't get it. No. Yes, why a face? Oh, have to do that right. Yeah, that's a pizza. Yeah, 1 year so. Banchino, what was who's a bank and Kanakan? Okay, the piano born our dear. I you could tell me what year. The dear Mamma Pans are about you know, a young woman to Mabia. You have a boss who are 1 year that you ever boy. But the piano Anna, it really be a children in India. Put him the sound we are here. What wouldn't him the uses so it me down? Wow. That is it. And I was saying, who baby, who says, I'll bend in the man, but Yakanagasano, and the Andrew woman, vitamin C, Banchino, Tenisa, vitamin C, and carbohydrate, Kabu, say, oh, Hata, by a car, oh, Hata, now cast out the year. We have 25% of protein, a blank and the donor, say, carbohydrate. Now, the group of friend Yana, Nabian Bruno, harmful. This is very, very harmful. You tell me, I will bang my Yana and know what the apple, Banchina apple, and until you have a own one, and as I have at the chip, Gary, the years so clean, the answer away. That's it. You don't can over carry top Banchina, over one, I'm not already. They said, the end, no, I you. Yes, sir, we have a piano. Because I be a Bruno M1. Enti epia esaya de wa honi kwanya esaya tiye de be eja o sana tiye enti we no ye be kapaye eseka ya ye be spiritual no kakra wo no we no obi a se be when say awomre wa le sanga no ma oba o hospital dia be mere o ni ma awomre eye ebia wenyi sen na opese wo na unya free delivery. That is it. Okay. That's our brand. You will first go over. Go far over to na. You don't go to school. You can see how you go find more. Not out. I am seeing one with the job man in the bush. And no banana can be bush. On over, young bonus mother. The great guy. What is it? I just say, yeah. Living waters. My name is Bao. Yeah, give you a house ever. Yeah, give you a only man said, we give me a cheap hospital or Mambo. You look at it and say, we do here. Don't know yet, we give me a house material. And one of the secret here, but you have. Okay, we see it then the second. Okay, so the prayer and my one about my and I said, something well, one. A very, very, very good system. A boy and man is not business on there compared to our woman also. That is hard. Because what it takes, wow, and the other family planning. Contraceptives, yeah. A man of proper person. I said, Obabet, who are named Amana. And you know, I said, there's one number of you are the little really bad. Diagura na so ka se no ya o prepare obi nso wa afon ene ne honam nyere enye what ya me ntakontombo da me deputy man aweso na kusa me ntakontombo njira o da sa ne ma na nye tete no ne na no no mo hye sa ne ma na o di di na no mo ya ma ma wo mo ye de me etwetwe anti aban e ba ko no na me kwan me bia bebusa ye be kire ai chire me for jibre mu amu isu contraceptives na ye
ɛdɔɔso mpɛ sɛ mɛbɔ contraceptive biara obu a ɔkɔ baako sɔsɔre ya na wakɔtɔ no wato aguro no sɛ woni asɛm a bɛkɛi wonim saa contraceptive da asɛm no a bɛka no ɛnɛ wei yɛabrɛ ɔde ɛwei saa deɛ ɛtɔ no ayi lord bɛkɔ no ɛtɔ no sɛ yɛtɔ de bɛɛ 50 cedis ɔtaatɔ eti ɛno deɛ sesei no yɛkyerɛ ɔkwan a bɛfa so a wode bɛtwitwe awo yɛnka sɛ fa no ɛkɔyɛ contraceptive yɛsɛ kwan a awarefoɔ because bima wale oyɛ program na awarefoɔ din na yɛbɔ saa sɛbi ehia paa nsun mu a yɛmpom balance sɛ nsun na wakɔ nsun mu a yɛmpom nsun mu wie a na wakɔ okay awarefoɔ asɛm ne yɛka eti anɔpapa wo ne wɔn ka ni adi ahyia mu ade akyerɛ titiri no wonsɛ woka wie a ɛyɛ 1 2 3 4 5 6 7 aban no bi wɔ aban ne nsa 7 ebi wɔ ayɛ nsia ebi wɔ ayɛ mmiɛnsa ebi wɔ ayɛ ne nyinaa wɔ ne dwumadi o okay ne nyinaa wɔ ase wonsɛ bibiduro deɛ nti aka na bibiduro bebree ɔmo nhwɛ ne yie na nyɛ adwuma no paa no ɛyɛ bibiduro mmerada ho yɛwɔ da a yɛde te ahaban yɛwɔ mmerɛ a yɛde te ahaban ɛna yɛwɔ ɛkwan a yɛfa te ahaban jamaica no wotie ne tie ne yie paa ɛyɛnsa mmiɛnsa na yɛwɔ ɛda a yɛde ɛte ahaban yɛwɔ ɛbrɛ a yɛde teɛ ɛna yɛwɔ n'akwan a yɛfa so a yɛde te ahaban wei no yɛka no obi bɛka sɛ ɛna ɛdeɛ ɔyɛ bosomsɛm ɛka sɛ wonkan bible anaasɛ wonim koran because wokɔ koran ne bible mu a mmara da biribiara ho wonim sɛ moses nyankopɔn maa no aduane ho mmara yɛyɛ nini deɛ yɛ dɛbɛ yɛnni nti the children of Israel nyankopɔn maa wɔn aduane ho mmara di wei bɛnni wei wonim sɛ Daniel Isaac ne abɛgyina bi nti a Nebuchadnezzar antimi wɔn no the rich food of prepare no san sɛ na nyame ayɛ n'akyiwade ama wɔn nso so kyiri yɛ nti no ɛnyɛ adeɛ a wɔn tumi tɔ Nebuchadnezzar deɛ bɛyɛ ama ne hunu nti mmara ɛwɔ biribiara nti ahabanduro no sɛ wonim a kenkan nwoma yie baabulu mu sɛ owura baabulu mu a edua ho asɛm ɛwɔ mu no baako na de bi ɔmo ka no nyɛ no nkwa na ɛwɔ mu o sɛ wodi dua na ba ne ba na haha yɛ na bɛyɛ ɛsa yɛ ade yɛwɔ quotation wokɔ judges wokɔ nan a edua kora ɛkasa yɛ abusuafo take one in case you don't know Dr. Mohammed Isa Ababio ɔno na yɛ deputy chief imam ɛwɔ Asunafo South Kukum wonim sɛ menim deɛ wonim sɛ mayɛ wo ho checks kakra mayɛ ho checks paa ɛnti sɛ yɛ mefrɛ malam sɛ meyɛ deputy imam malam no mamekyerɛ mu yɛka no muallim yɛnka sɛ malam Arabic pronunciation yɛka sɛ muallim yɛka sɛ muallim a ɛkyerɛ sɛ teacher ɔkyerɛ adeɛ ɛtiɛ ne aka bom ne ɛna malam wokyerɛ akora alif bawo tawo jim ebi a suratul fatiha suratul bakara suratul nas Quran chapter 114 obi o ni a ɔkyerɛ nkora nyintie ɛfa bi a sira kunhyefo abakasɛm ho yɛ fɛ no muallim ɔbaa so yɛ fɛ no muallima nti yɛka de malama ɛnyɛ obi a ɔyɛ bosumo ɛfɛ islam mu koraa no nti me no because of amanfo kɔtena tv so a bɛdi sikaduro nsɛm basa nti me bɛsɛ malam kɔmne bɛfrɛ me sesei woyɛ de a woyɛ kyikyi yɛti saa ne sɛ wɔsɛ me saa yɛ aduro ka nti obi te ne saa na na adwene ba bie sɛ ebi a waso ɛyɛ hɔ no wɔyɛ saa nneɛma okay me na na da poso mu nyinaa no ɔfɔ gyamdi ɔno ana ma me di isa ɔfrɛ me so kɔhyɛ ne bosom dɛm antina nkɛ ka akɔm a na wɔ sɛ meyɛ dɛ bɛyi kɔm nti nyame ayɛ ma dom na meyɛ muslim a mensa mfa akɔm ana bosom nyɛma ketekete nyɛ dɛ bɛyi yɛka sɛ muallim a ɔkyerɛkyerɛ ni nti mete ka no mete ade sɛ prɛ bi sɔfo ɛkyerɛ wadeɛ because islam som no wontumi nkɔte w'aman church wɔ mu islam bɛyɛ nyɛ saa nti wokɔ baabi a islam community wɔ no yɛka sɛ central mosque wie asɛm asi na yɛ imam wɔ mu a ɛnkɛ sɛ ɔnyɛ nipa deɛ bɛyi ɔnyɛ nipa ketewa because ɛdɔm no a ɛwɔ hɔ no sɛ ɔmo yɛ nkramofoɔ congregation no yɛ about 1000 koraa wɔne di ɔmo anim ɛwɔ saa bea hɔ because hɔ no deɛ yɛgyekye mu sɛ kramoni bi akɔtene deɛ w'aman church bi akɔtene deɛ kɔmɔna ayɛ very interesting doc ma yɛn kɔ ahaban no so bio kɔ ɛfa so yɛde tete ntam mu ahomakye na ɔbaa no ɔsɔ lɔre ne kuro adi ahyia mu wohu sɛ sɛdeɛ wobaa awareɛ mu a yɛn nkramoso mu deɛ nyɛ sɛ wofiti asɛbi na woforo sɛbi ɛsɔ mu anim a ebi a woyere wo ne ɔbaa de di nkita ho ma mohu sɛ biribi bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ so nti ɔbaa no yɛ awɛ nti bankyɛ ahaban no abu ne mmom no deɛ wɔ sɛ yɛ awɛ ne sɛ wobɛkye deɛ yɛ no so no
na nkasa de tina binti bia na binti de tenso no ya ka de sanso no wanti no na se o kasa anya adwuma ya kire na wan family na anya da bai anya adwuma na ni bibi wo me ho se mpanifo me ni o mutena ase o mutena se bia haba weti ne ya wana haba weti ne fiada haba weti ne basiada no me ametena ase na me de me ame party de bia hade o de ya anya adwuma tell you what na most of Ghanaians herbalist omundro nyere bai anya adwuma uko Benin na ko Burkina uko Niger Mali baby omu ye enro ka Ghana ha ho a omu na so nti no bi so so ko Benin akojedu na baby ka krefu zubu fo nyina hin kro Benin ye bro zubu na uko ma omu de haban ko na ye adwuma se uko Benin ya o dawo mi fo e wo ho so para ko so ye wa akapa mi fo ko to ni sa ha mfanche ni ade no o ba habani bia pa pro ma baby ya zubu fo no obi en bi mo fo kwa oh okay duru Benin ye bro zubu wunya koba omu nim se Ghana ha do wa ha chen ho usa se duru Benin adu esa ya de me na hu bo mi ho ho ko bi na ti ba yo mo se Ghana fo de e de mo benya ko na mo go dunya ko Benin no da do ye ko tunya no ye ko akiri sane ye moto ayere be akutunya Ghana chawe ni you know what kind of share no papa or to say no the top of the mo ya makika duru kakra ni no asa ben do ala se sa asa ni was started no so be say do ya se wa juma e firi mana kwa ni kakama ni pa biche awon ni ntem abra wo kon ko shebi ya wo na banje aba no me ka se ba kwa kan ko bre no e di enche ne be ya bi nim so be fa course bia banje aba no wo juma bi wo juma ye kan we nyina ye physical asem ye kan yo banje aba so ni se search me de boa malaria banje no ye kan aba bi ho ye di treat e malaria fever e ye nima di be ye ntimi kan nyina aba spiritual asma na wo kan ya wo ni se banje aba ahemfo no de show mo ko da ba se na de ko be ko ya ko de ko ti da bona se o be so be so le because one thing ko dun so we o hina wa be tu ade so ana ko wa de wo hina ne wo hina ahempon dikuru ni ahemfo ya boja na o ti ase ye banje aba o se de ye a o de show ye better than ye dukura o so very very powerful ye dukura o so sara nso so ana banje aba no wa na ti wa de pa na banje aba wa mu ye ewo yi this so ko islima yo go ha bo so do wa ya se wa sa ku sia mutimi suma wa ba ku bo wa hwe ya ye beto no anye papa enso wa no se ba ye ya suma no die o dia no so ko san ne tuo mpa ya wo ni ya bo wo ye president o wo ye ceremony o methodist ni o e ba pe be tuo so nyina be ran say kurasi ye ko yi wo a e po sabanti aban wo tuo ne ya sa ya pa pa ya be sa na me kan mfa so ba kwa sa tie a kire atifo e ma no be so da na ne be me na be ma so be so da no be na enya bra spiritual marriage o ba di no FM station e si o ma se ya be se ko di na no ba e heba bi o be du woro ono no be pe se na pa ka sa wo FM station so bi bi no ma ba ko di o se da ko to ma on na wo se di na wow wa le to ni na pasa na mani bibia ere be aye pasa o se that pro there is not a single day one na gu so ni bibia ere be abeda ana nyame nam so na nyame agye me enne mani agye me pa adentira me ko nkwa ofi de me ko ateche no masle ki to bi so na me ka ne nam ka nyame se pa o ye ka na me so ko sa masle ki yi na mo chiro mo faso wo fla ha ba na de no ana mo be o hata kan mi sabo biye ye de chewu la dada de o tia mo hazin asa do call for prayers no mi se ma na mi ache na ba ana bi no so mi da o e fie mo ni se o di ki ko se na de ba wa boda aba ka boda mo ki ko o se no se na me de ki na fa so ti na nya e o so sa ni tene bi samla ana mi chire aba wo mi chire aba na me chama no gani e o e no mo ja ba ba e mo ba na mo fo ba se ka so ko de bre na ko mo am ta ja ha ba ni mo fi ba ya po e cha ja pa dia e do ba ba ko genesis ke kan
na hwɛ nipa wo ni nkyɛn paa ebia ba bi wo ni na hyɛ saa nipa yɛ fɛ no Matusala ewu fɛ no Sala yes Matusala no onya 969 years Genesis saa ɔkenkan Bible na wohwɛ akɔnhyɛfoɔ tetefoɔ te no ni nkyɛn a ɛnɛ yɛsɛ abɛɛfo Caribbean 20 years. What from down? Very, very, very sad. I'm praying for Mama. You need to be here. You need to be and no being put to place a bosom. And so you want to come crown on what you must not have between them the island. Oh, and the assault winning came of Bunny. Now come we are Madonna. I had different the other actually. But in this Chelsea, Dr. Tenham and crown and yet Abraham yang compose Adriana pa ayama ni Pediano eni ahaba pamlu Robert yam se Adriana pa woni se okokwe the president his excellence Nana Addo Gumano or the last message on the man Ghanaians no one so obesenta say ye be natural foods and about natural foods and no now but Dr. Mohamed Isa Babi so si fiba how fiba pa buni so the chinia was diabetes how almost HIV near group ya ka se you sabi unima na nka se ngere dey ebi ho me se obusa kumasi ha omu ma be so ahwe tituru omu a omu se enam yade on se yade eni bi so nipa bi mo wa omu nhia tituru ani mu ba ye womu ya na omu hia na o ka se wo ko wachi a ebi wa entra 10 years abi bi ma wiase o na first na ace wo ho aso se bai o ma na we aba o ma anam kwa ana me catch up to COVID-19 abai yade afi na abenti won se se kura amanfo kura hwe TV nka ho asem biem yene na mu ene ebubu ne bowu a amunku ya wo ayi WHO fo se se ni we ewo but ade na ba be kan ho kimpa ya wo so pastor de ma bo ana ko nkrimu do bo nya me maye dura betia sasa ya bi mu da so mo ba ye nya me manam ko abin ekusu aye gay lesbianism tumu ye ma kunu asofo ne mpanifo o ma mutumi hwe saa asem ne nka eya na yemi ya ba asem mpanifo tena se a no mu kire nimdie ya hwehwe we nkate ano ye nyi se gay oba no oba da ne be ma ne be ma da ne saa asem ne de omo me ehun se ewi aso mo ka bi ma ne wo mu no kwa be no ne saa akọ ne de be emfa so nyam so om say human right what is human right nyame ne kuta wi ase o nyame timi ye bibi islam inna allah yuhibbul amr sana wa qur'ani nyame o ye ne bibi within twinkle of an eye nyame pese bibi nsi a wo hia obi ade be emwa wo enti Sodom and Gomorrah ye ka story no o bible obi ani enti ye mpani fo no mo ka bi ewo mu no ya de na aba na ba stay ya ka ne ado ta bibi duro hu nim se Ghana ha mo ji no ma ba je me sima dobi nim se manya award bi 2019 yes next week you can one Africa Business Excellence Award best herbal eye care of the year say any ni pani eye ne ya glaucoma another diabetes another sexually transmitted infections that mean many penny how namu ya dia no the how many penny chlamydia when say yes wo haba e wo dua bi wo ho a se woni yo ya wo ya instant e wo so mo hu se bibi asi ma me nkyere wa die bi wan say obi kyira die no o ye good tutor another o ye strata o ye o chadi na say onya award anu kana ba mu enti yemfa award mapa award yemfa mapa yeah sure sa award onya award ke to unim se dan mo friend se me black golden throne se me lord mu na boy honorable Francis Adedi mumu ebi company for bi o muso andi si nya he bi o mu enime na kopo machi do masa ye bo mu di no masa kam yesu look at my age award na he for the moje adon ko mu ne ba mo bi sai bi dam tete koko bi a they are friends said Dr. Mohamed Isa Babi o so bra bejo awon oh senya ko po ma ka sa ha bai yan ko da pa ye bitu mu pa ti da me kan se brafie se bia na o kan wo ho eno na en se kra bia na do ka se o mu yiye fura ka be se yiye ko press conference o se ayi fo Israel o mu ti o mu ni edi pa ye o dia bia mo be se cinnamon tree de boa Zakio wa oni Bible mu no kama okofu bia Yesu ka se si fombra na ha mfie na mede ne mfie na metra bia na okotra so no cinnamon tree sa cinnamon tree e be achi bia ye ya sanji ko jo se echire mu sa bia no ba unim se omo tinya ya ma bia pa Ghana afa jomba bia ne bi wo ana me boa no correct
I said broni so omo export anything we yes nyame a chema de eten ya like to wo Debbie glyphoma ya like to wo yeah eni ya de bido nyame obi a wo bia anyame ma dura sam na me kan bompa ye fa wani wo ya bema ene wo bema wo ya oba wani ene wo ba that is your property I'm telling you wani onsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pe bia ye bema ta so ya bompa ye fa wani ene wo de mai wo bema adenti no kasa eni fra e yawo ya die bia ya donc so we so go de mama me na ya ma ho akonya na wo so atimi afra badwuma de ni so na asembise bia pese obusa doctor bia no ya ma ho akonya na doctor etimi ayi na no sima be numpe na ya ye number ni 0200 0249 me yi studio line no ye 0200603602 we say team number no should be 0200603602 and no any number we be team afre no obusa doctor asem bia ba doctor na nkasa the number ne de so free so free now person obusa na asem bia no 0249616937 and I say 05011729550 yes and no any number will be to me afre and this is here the mema wakonya na wafre e de aba eye ahoma so na oni doctor etimi atwetwe komo doctor message say wo be kire wachi akwan kakra ma me say wo be say on person be fe no oba waso ye ya wachi akwan no eye sen ma kire akwan de simple Ghana ha ni na bia de say wo bi ma pae Santroji asiko maso so the febe people eye simple we akra Massive Parker, Otra Tech, now good. Podium taxi station can see our police, by some other police. When I say police, some 12 so you can depend back on any man. If you saw, of course, by the end of this month, the common comment is a 1 million. Kuntu so here and it's here no say. There's our conscious for no boy, actually no more buy from Jesus Christ. I tell Mary said, yes, I have better Moses Okoy, Abraham Okoy, Ojeri Muhammad Sallallahu Mesro, call Abba. Hello. Hello. The patrol did say na kase free. Maybe Pokia, me kasati sete. Okay, Pokia meet you. Kase no work kasata. Our TV set no na etie free telephone so e ma me why. Hello. Me patrol kasa. Me patrol na doctor kono otra banki ahapano hospital na. Me bra akira me barbe no kasa no ya nji ho no ana na kasa system ni na kasa hospital ni na kan. Okay, edike ya no say doctor Bechira say ansa na yako. Hello, patrol ni say na kasa free. Hello, but you didn't say that as a free. Okay, your best say, offer eba ahumane soa na wajum ukasa fidieno ede amaye na wetie o telephone. But you didn't say that as a free. Hello, but you didn't say that as a free. But Uncle Joe, because of central and Uncle Joe, me pacho meet you. If I told them to look at some more for the Manchahabano, but one killer and call now for the social marriage. The boss of Dano do down call a canoe, the Yaban, the Uncle, Tima. I would pick a doctor and number. No, friend, but you did this and I got a free. If I can make a free for me, Swami, within. But I'm the same thing. Oh, so that. No, let's actually not the person our more. Yeah. No man says a doctor. I'm a man to you. Our more. Okay. Actually, Ubecha was it. Hello, but you did this and I got a free. Hello? But you did this and I got a free. I just said, Mammy, you.
Demi kan president na masa kan na government demi ka bi na Asia o ko TV na wade na ko ko ni Dr. Sha Abuji ko dia na wade ko Obiano ko kwa ni sekire afi ayo Daniel, ina kupele elemani kwa hii sasa yudia katika abadaya na yudia kile nipa okay ni kwa ile bitu ya yanga okay na medase ahana mede ofedu medie ni besi because ye bre no eko bebre na ye besere se doctor number no e wo screens ni so wo hwe screens ni so e wo so na nema ne de wa chirechire bebre na e besere se wo be fe doctor na doctor ashada chire wu because said your kan no e bi wo ho a e hu be hia se ye be chire wo emre a wo se wo de ye sa dwumadie no ani eda kwan a be fa so a wo betimi aye eti doctor number no and a wo screens no so no 0249 616937 and 05011 72950 and no any number what the friend doctor ubenya no na hamai nyame aduma next week ye besai aba ukasa fidie so say ye mechiro ne se ye wada bia abra no miensa ebo okay ye baba betina se na ye ne Dr. Mohammed Isa Ababio yene no atwetwe nkomo no wa kire ahama no yie pa honhoma fam ene honama fam de ama ye de bia na me koso e kai wo se Dr. Mohammed Isa Ababio ono ena eye CEO ewo Muhis Heba Center so open e chi akwan a ewo Kumasi Odium ahoma so udru Odium taxi station hona station bi wo ho wo de busa taxi driver bia se wo pese okọ Dr. Muhis ho taxi driver bia e de wo bekọ doctor ho kama pa owo ahoma so Domiabra yes Bridge Montessori International School ho na Dr. Ebutu edinu juma enti fa number no na frɛ aha ene edi juma di ni nyina ebesi medin ede Obofo Michael a time with Dr. Muhis nyame aduma next week the besa Asia no miensa ekopem eye no nine pepepe e da se oje bre na wo hwe yen baka TV aba amansane yena yebi Nkonyenya Harriet Kodon manyam fiala ganya actress ha lenye vovoyi da shada no na nyi ha kona Kumewu TV a ele agbaji nyotomi be multi TV akenenye be we ya mekwele ji hara jagba na yo agba nyala wa vava dereji no kala fima nya be movies yo keke mi ejitima ya pe la fima akpo aka movies akpo ga movies akpo jogbaji movies so ha musian ya nya tonko be Ghanaian movie ko akko keke la fima ga iji ha wa me na le na nejra etela nya tomato so mi kejra mele kwa jagbagba na nava our advert alo boblo toto le Kumewu TV amo ha wa po onu ava play na ochina je wonto eta mesia manager agbagba be ye po Kumewu TV Kumewu TV ava mi atupo ka tanto e Ghana tupo ka tanto e Kumewu TV ava mi atuko utoye Kumewu TV ava mi Ghana tuko toye Kumewu TV amansane yena yedimu TV aba amansane yena yebi. Hello Ebusia for your friend Calibos, the only boss with wireless. Boss Suba Kope, TV so they were when it's ya. Kumewu TV, bam. TV aba amansane yena yebi. Kumewu TV aba amansane yena yebi. Sini papa be na upe bi ashe amansane winna no baby ya
Amansane Yena Yedimu Kumawu TV Aba Amansane Yena Yedimu. My name is Valentina. I also watch Kumawu TV. Kumawu TV. Yena Yedimu. Keep watching. Kumawu TV Aba Amansane Yena Yedimu. Sini papa be na upe bi ahye Amansane winya no baby ya oyiwa oyiwe yo onu nti da wako han card ya yo masa park na emfa hwe o ma ne do so kan love you be me jai no nka hwe wo de last akoji golden tulip hwe o hye me ha o ma empo se bepie na me nyan rufia o ye ne den on na your what up is Floking Stone Kumawu TV ahaya na wo hwe enyin firi ha enyin tu ba bia ha na efre ha na ede movies papa nyina ahaya na wo Floking Stone hala back yo Kumawu TV aba Amansane Yena Yedimu. Kumawu TV aba Amansane Yena Yedimu. Sini papa be na upe bi ahye Amansane winya no baby ya Kumawu TV Amansane Yena Yedimu. Kumawu TV aba Amansane Yena Yedimu. Kumawu TV aba Amansane Yena Yedimu. Sini papa be na upe bi ahye Amansane winya no baby ya Kumawu TV Amansane Yena Yedimu. Kumawu TV Amansane Yena Yedimu. Kumawu TV aba Amansane Yena Yedimu. Ghana, hello everyone. Me did the slide, me actor. We are Kumawu TV. We the yaye demo movie bia mo pesa mo share. Aye chi movie piano. Aye na ye movie aye na Ghana ha, especially in our local language piano. It's all about Kumawu TV. So keep watching Kumawu TV. TV aba Amansane Yena Yedimu. Kumawu TV aba Amansane Yena Yedimu. Sini papa be na upe bi ahye Amansane winya no baby ya Kumawu TV Amansane Yena Yedimu. Kumawu TV aba Amansane Yena Yedimu. Nkonyenya Harriet Odum manyam fiala ganya actress ha lenye vovoyi da shada manno na nyi ha pona Kumawu TV. Kumawu TV a ele agbaji nyoto mi be multi TV akenenye be wo ya mekwele ji hara jagba na yo agba nyala wa vava dereji no kala fima nya be movies yo keke mi ejitima ya pe la fima akpo aka movies akpo ga movies akpo jogbaji movies so ha mu fianu ya nya tonko be gania movie ko akko keke la fima ga iji ha wa me na le na nejra etela nya tomato so mi kejra mele kwa jagbagba ne na va awo advert alo poplo toto le Kumawu TV ji amo ha wa po onu ava play na chinacho wonto eta mesia manager agbagba be ye po Kumawu TV. Kumawu TV ava mi atuko ka tanto Ghana tuko ka tanto Kumawu TV ava mi atuko utoye Kumawu TV ava mi Ghana tuko toye Kumawu TV Amansane Yena Yedimu. Kumawu TV aba Amansane Yena Yedimu. Hello, Ebusia for your friend Calibos, the only boss with widers. Boss Suba Kope, TV so they were when it's here. Kumawu TV, Ebam. TV aba Amansane Yena Yedimu. Kumawu TV aba
Amansane, yena yedimu. Sini papa be na upe biashe. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, yena yedimu. My name is Valentina. I also watch Kumeru TV. Kumeru TV. Yena yedimu. Keep watching. Kumeru TV aba. Amansane, yena yedimu. Sini papa be na upe biashe. Amansane, winyano baby ya. Oyiwa oyiwe yo odun ti da wako han card ya yo masa park in emfa he o ma ne do so kan love you be me jai don kan hwe wo de last akoji golden tulip hwe o hye me ha o ma empo se bipie na me nyan rufia o ye ne den on na ye what up is Floking Stone Kumawood TV ahaya na wo hwe enyin firi ha enyin tu ba bia ha na efe ha na ede movies papa nyina ahaya na wo Floking Stone hala back yo Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Ghana, hello everyone. Me did this live, me actor. We are Kumawood TV. We the yaye demo movie bia mo pese mo share. Aye chi movie piano. Aye na ye movie aye na Ghana ha, especially in our local language piano. It's all about Kumawood TV. So keep watching Kumawood TV. TV aba Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Nkonyenya Harriet Kodon manyam fiala ganya actress ha lenye vovoyi da shada manno na nyi ha kona Kumawood TV. Kumawood TV a ele agbaji nyoto mi be multi TV akenenya be wo ya mekwele ji hara jagba na yo agba nyala wa vava dereji no kala fima nya be movies yo keke mi etitima ya pe la fima akpo aka movies akpo ga movies akpo jogbaji movies so ha musianu ya nya tonko be Ghanaian movie ko akpo keke la fima ga iji ha wa me na le na nejra etela nya tomato so mi kejra mele kwa jagbagba ne na va awo advert alo boblo toto le Kumawood TV ji amo ha wa po onu ava play na ochina jo wonto eta mesia manager agbagba be ye po Kumawood TV. Kumawood TV ava ni atuko katanto Ghana tuko katanto Kumawood TV ava ni atuko utoye Kumawood TV ava ni Ghana tuko toye Kumawood TV Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu.
Hello, Busia for your friend Calibos, the only boss with Wades. Boss Suba Cope, TV so they were when it's here. Kumawu TV, and bam. TV aba amansane yena yebi Kumawu TV aba amansane yena yebi Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Kumawu TV amansane yena yebi Kumawu TV aba amansane yena yebi My name is Valentina. I also watch Kumawu TV. Kumawu TV. Yena yedie, keep watching. Kumawu TV aba amansane yena yebi Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Oyiwa oyiwe yo odun ti da wako han card ya yo masa parking emfa he o ma ne do so kan love you be me jai no nka hwe wo de last akoji golden tulip hwe o hye me ha o ma empo se be pie na me nyandru fia o ye ne den on na ye what up is Floking Stone Kumawu TV ahaya na wo hwe enyi mfiri ha enyi tu ba bia ha na efre ha na ede movies papa nyina ahaya na wo Floking Stone hala back yo Kumawu TV aba amansane yena yebi Kumawu TV aba amansane yena yebi Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Kumawu TV amansane yena yebi Kumawu TV aba amansane yena yebi Kumawu TV aba amansane yena yebi Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Kumawu TV amansane yena yebi Kumawu TV amansane yena yebi Kumawu TV aba amansane yena yebi Ghana, hello everyone. Me did the slide, me actor. We a Kumawu TV. We the yaye demo movie bia mo pese mo share a chi movie piano. Na movie in Ghana ha, especially in our local language piano. It's all about Kumawu TV. So keep watching Kumawu TV. TV aba amansane yena yebi Kumawu TV aba amansane yena yebi Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Kumawu TV amansane yena yebi Kumawu TV aba amansane yena yebi Nkonyenya Harriet Odon manyam fiala ganya actress ha lenye vovoyi da shada manno na nyi ha kona Kumawu TV a ele agbaji nyoto mi be multi TV akenenya be wo ya mekwela ji hara jagba na yo agba nyala wa vava dereji no kala fima nya be movies yo keke mi ejijima ya pe la fima akpo aka movies akpo ga movies akpo jogbaji movies so ha nsianu ya nya ton ko be Ghanaian movie ko akko keke la fima ga iji ha wa me na le na netra etela nya tomato so mi kejra mele kwa jagbagba ne na va awo advert alo boblo toto le Kumawu TV ji amoha wa po onu ava plena ochina jo wonto eta